I tako kreće prvi dan u Medellinu. Zalijepio sam kabro naljepnicu u liftu dok idem na doručak, a preporuka za Viajero hostele. Osoblje im je stvarno top, a preporuka je da nosiš svoje lijekove na putovanje. Mene su ovaj put spasili. Kad sam se naspavao i napokon valjda došao k sebi, vrijeme je za neki ručak. Zaželio sam se pice, pa idem u neki lokalni pizza place. Teško je odabrat koju od ovih da uzmem. It's the eternal Spring City, yeah. I nakon razgovora s taksistom idem na kavu s poznanikom. Više ćeš platiti kavu nego taksi, pa smo na kavi dogovorili šta ćemo raditi ovih par dana, a pas baš nije oduševljen jer će morat četat. Zelenilo i arhitektura u Medellinu se savršeno slažu. Grad je pun zelenila i gdje god se okreneš, sve je uredno. Veliki kontrast naspram ostatka Kolumbije i nije ni čudno da je Medellin najpopularniji grad u državi. Pogled s rooftopa je također odličan, a tu su i amigos iz Amerike koje smo poznali u Eroni, pa smo bacili neku kartašku igru, a pao je i beer pong, iako nisam baš dobar u tom, jer na faksu sam ipak imao druge prioritete. Salsa tečaju nisam ni htio upisat, a za kraj dana čak sam i pobjedio u kartaškoj igri.